dobrodošli u novi video. Vani je i dalje kiša, tako da ništa od pecanja, ništa od izlaska na more. Ali stigao mi jedan novi paket, tako da ajmo brzi unboxing i test. Uglavnom, naručio sam si mikrofon za ovu kamericu s kojom snimam u zadnje vrijeme, zato jer mi je dosta loš audio ako je kamera dalje od mene, ako nije na meni ovdje. I onda ne mogu snimat neke, dobre videe, a da je kamera udaljena od mene i da se dobro čujem. Dobio račun i dobio kamericu, radi se o DJI Mic Mini. Idemo odmah otvoriti i vidjeti, to jest poslušati kakva je fancy torbica. Uglavnom, ajmo mi brzo na posao. USB na C, punjač, pop filter. Ne znam kako se točno zove, zaboravio sam, ali frizura za naš mikrofon. Kad je vani vjetrovito, da ne skuplja mikrofon zvuk od vjetra. I mikrofon. Štipaljka je na njemu. Imamo ovu pločicu na kojoj ide mikrofon. Pločica je magnetna, ovo je željezno i zakače se vrlo lagano. Uglavnom, stavit ćemo mu odmah frizuricu. Evo ga, stavili smo mu frizuru. Idem odmah spojiti kameru i mikrofon, pa da čujemo mi taj mikrofon kako radi i ima li razlike. Uglavnom, test 1-2, evo mikrofon je ovdje, na ovoj vezici, tako da mislim da je solidan zvuk. Ne vidim, to jest ne znam, vidim samo tu na ekranu od kamere, a čini se da je bolje hvata. Vidjet ću sve to kad budem editirao video, tako da ljudi, nadam se da će ovo koristiti u daljnjem snimanju videa. Mogu ga sad skinuti malo mi. Nadam se da će to koristiti u daljnjem snimanju videa, da će biti video kvalitetniji. Lupite like, ostavite šta mislite o ovome, neki komentarčić, mogao bi mu dati ime. Fora izgleda. Ništa ljudi, Bistro Rogi, vidimo se u idućem videu u kojem nadam se da ćemo ići na more i nešto uloviti, jer ovih dana je kiša, sivo, puše, za bit doma i eto, ovako, pit kavicu i uživati. Tako da ljudi, uživajte, Bistro Rogi.